Pamirsa risampun pandemine ngelintang, akeh parikrama sanes sampun ngawit kemargiang. Silih tunggal nyane pawai ogoh-ogoh. Nenten wanta pawai nyangre nyepi, warsene mangkin lomba ogoh-ogoh, taler mewali kemargiang pemekas ring Kabupaten Buleleng. Pemerintah Provinsi Bali nenten malih nguatesin pemargi pawai ogoh-ogoh. Nanging prasarat antuk ngaryani ogoh-ogoh kantun anutin saking prasarat Provinsi Bali. Utamanya antuk ngangge bahan organik saha nenten dados ngangge styrofoam. Panureksan lomba ogoh-ogoh inucap pina kaedan pengerauh rahina suci nyepi saka anyar siu 900 timan ring kecamatan ring Kabupaten Buleleng sani kakawitin rahina anggaran lintang. Pamekas ring rahina Buda kemargiang ring kecamatan Sukosade, Buleleng, Busung Bius, saha geroga oleh tim saking kecamatan miwah Dinas Kebudayaan Buleleng. Sane dahat kaurati ring panureksan lomba ogoh-ogoh Provinsi Bali warsani mangkin inggih punika pahan sastra agama. Tetujuan nyane melarapan ogoh-ogoh puniki sida kedadosang media pendidikan sajeroning nelebang ajahan agama Hindu. Angga panureksa saking tingkat kecamatan Nyoman Suardike Mausang ajaran agama Hindu sida kepelajahin melarapan media ogoh-ogoh inucap. Pariwana ngawit saking perencanaan kantos ngaryanin ogoh-ogoh saha nyobiahang tetuak ogoh-ogoh punika ngawinang pariwanane sepisanan antuk melajahin daging ajahan agama Hindu. Tios nyelahin sastra agama, kreativitas antuk ngadungang teknologi, tur lakaran alami taler katureksain. Ring rahina Buda ogoh-ogoh saking seketruna Sulaga Asri Desa Banyuasri taler katureksain saning unggahang petitis panglukatan Sudamale medasar lokal jenius ring kuentenan pura Sudamale. Kreativitas Yohana puniki taler polis sokongan saking desa adat miwah kelurahan. Selanturnya nih kuentenan 6 ogoh-ogoh saking sia kecamatan pacang katureksain antuk sinarengan ring tanggal pitu kantos dasa Maret warsa kali-tali 3 antuk ngembasang 3 Jayanti sane pacang ngangganin ring tingkat kabupaten. Hadiah 3 besar tingkat kecamatan molihang jina suang-suang 5 juta rupiah. Ya Sri Yuli Bali TV.